Super ljudi, ja sam Abdok, s nama je I'm King. I danas radimo moje mišljenje o novoj YouTube drami. Ujedno i najvećoj YouTube drami na Balkanu. Ovako. Hajde mali Marta momi. Ovako, šta se sve točno izdešavalo? Cone je izbacio novu pjesmu Drama Clickbait. I u toj pjesmi je izvrijeđao Jankota, Baku Praseta i Čodu. Ako se pitate šta se još izdešavalo, na Balkan Tube Festu je on, Cone, je nešto rekao Presjezi psiho. To jeste da im je malo falilo, da im je onako bila neka inspiracija ili tako nešto. I onda... Svi zapratite Bake na YouTube odmah. Ovaj glas se čuli u pozadini, ona jako voli Baketa. Znači, Bake dolazi u Sloveniju. Dalje. Gdje si naravno? Slušaj, šta se dalje izdešavalo? Najbolji kako je ime? Kako je ime, mali? Najbolji ortaci. Znači, sad su najbolji otroki. Znači, najbolji otroki učestvuju u toj pjesmi, a oni su jako dobri sa Bakom Prasetom i sa Čodom. Znači, kako sad da ja ne mislim da to nije fake? Znači, moje mišljenje je da je drama fake, ali ipak previše su je izvređali. Znači, kao što znamo iz pouzdanih izvora, Baka Prase je, to jeste ne Baka Prase, nego novinar koji snima za Bakin kanal je napravio stvarno fenomenalnu reakciju, isto to i Čoda. Znači, Čodu su isprozivali max level. Znači, svi youtuberi su bili isprozivani i oni su prije 5 mjeseci snimili video, to jest pjesmu Clickbait. I ta pjesma je bila 3. u trendingu. Ja, a ova sad je prva zato što su isprozivali hrpu drama tubera. A propali tuberi opet pade. A propali tuberi su snimali tu pjesmu. U propale tubere ubrajamo Conu, Conu, Kovalsku. Ko još ono snima? Ne znaš. Cone, Kovalsku, znači tako su nebitni da ni ne znam ni ko su. Znači propali su, znači pregledali su im ušli u kurze, monetizacija. Ovako, znači mišljenje da je sve fake. Ako se pitate zašto mi je content postao shit, to je zato što sam se preselio u Sloveniju i što nemam ekipu da snimam skečeve. Znači, koja god je u Sloveniji i zna, nek mi napiše u komentarima, snimit ćemo kakav skeč, da malo vratim kvalitetni content. Znači, nije više content, nego je sad content da vratim. Jasno, ovako, ako si tu došao da hejtuješ, marš van iz videa. Dalje, što se tiče sve te pretpostavke, Baka Prase, Čoda i Janko i propali youtuberi vjerovatno ne surađuju, ali najbolji otroci. Ja izovem otroci sad. Najbolji otroci su vjerovatno u nekom dogovoru sa Bakom Prasetom i sa Čodom, jer su jako bili dobri prijatelji. A za ostale vjerovatno i nisam siguran. Kao što znate, Balkan je u zadnje vrijeme, to je balkanska YouTube scena, je postala previše namještena. To je toliko fake YouTube drama, samo zato što to vi to gledate. Znači, nemojte drama, jabalate drama više. Znači, prije YouTube bio, hajde, Minecraft, no šta ti gledaš? Jo, Minecraft je, ne prgo, spasti materije. Ovako, upala si mi u kadar. Daj mi taj balon, daj balon. Evo ga, tu je balon. Ovako, sada nastavimo šta se dalje izdešavalo. Moj balon. Ovako. I zaključili smo da je sve bilo fake. Tako da to bilo sve stišao. I ako je iz cijelja, i ako je iz celja, nek mi napiše u komentarima marš u pizdu materiju. I ako je iz celja, nek mi napiše, i ako me zna,
nek mi napiše u komentarima, snimit ćemo neki skeč. To je to.